satu kaulangan mo te kaya. Ya mai awai no satu famteia le rofa maleanga leio le tua. Wai ui lava I se pamo mo sa lupe. Ile idioma ko presidente fa pe mo ile para toma el maris. Ana pai ele ai tin ngalo le tua. Ya to le mo le kaya. Ya po ya kuia lalu minga le panetanga male pamalu le malu sidi tato to pau le langi ya le vaenga le tato kolokala ya o te opolo fatu ma papelo ya tu tato tamata alo foi le ngata I alo tato otu ya papena foi ya tato olo auto va mai ya no mau foi compro pastica ya me foi inicio tama na alo mai da dia mosina ya o fai ona moa no mai fai ona tato a oi patasi nei do sinio mai ko na ia da ya o te o folo pat pa manuia ya o mene o talo ya te ta alo kama le uso le mua umani ni ba ai ale upo le fai le papeni the best man win so to all the boxers and all of you who will compete on tomorrow's fight yeah we wish you all the best and may the best man win after wala ia la kongwa bye bye ya wala ale o marcação ka kumwa or ko ang pau ka ko kaya si pai puso ko mai pa mai oi kala puso marisi Samoa Wagarua touch fucking man stuman mo ko ya mas foi o far vai mai Kaya man mawulong mo sa mga poko-poko. Ang kasi walong pangaw kaya na kakumano matik. Ya, aku walong pangaw kasingo ya Samoa. Ya, ayo lero que quer rupe malukena. Wa, ora fire na renga. Vamos, vamos. Mas esse pessoal de lá que marinho falou. Como é? Então, que não ofiam a língua boa. Lá suma de faca mal, isso é mais como Samoa. The one and only king of promoter. King! Ale, then Ale. Ya, la waba lele tua, la taila ufia wa mato. O dia paile ka kou, ia pa moe moe me umoi lo patasi mai. Ia manuia tele lava le aloatu mo pa anga tampu. Ia se kua pa ia manuia lo manai. O le pala mafutonga tapa marisi le kua. Yeah. Niluto malaki, tosto fiti, upside, here is your cup. Make sure you finish the cup. Romaya, kau kelas. Dua kali tapi saya nak makan saya pun mana. Ya, lele, apa yang posisi itu. Atai, apa lele tua, ya pantas malah wakil ni faksinga, ambil. The hammer, the leche, then me, Tyra. Kol pai kai kali lawip suya ka komira na yaso. Komi pig.
Lava le le atua I whakatuia mai le atua I whakamoi le whakamani si le aso tai au. Dr. Maru! Tournament doctor! Don't stop the bike. Suyo kako Samoa amateur boxing. Ile kako kufdele, usa na may alisa. Kamao. Nagkalakulan. Okay. Ya, ama ni kuwa. Mia na mailama na matiu sem kapte ai ni kuama, o sao au masi wale asi payao. Gai, Weighing 95 pounds, former Pacific Games gold medalist, two-time Commonwealth silver medalist, the main event tomorrow from June and also from Sydney, Australia, Upolu, Actor Polensky, Paul. Masawari ano lego, mau lau manis. Agak ke lau fiang at plastic. Kufar dia. Maman noi. wale le kuwa. Kailo. Website, please don't die here. Die to Hello? Special thanks to our committee. I would like to call upon our Member of Parliament of Yonga Alive and Alive, who is also the South Pacific Professional Association President, to say special remarks. Ya baptai mole auno, lo que me de presidente, que fue lo que me de presidente, lo que fue de Mauluma o que me humo para que estaba manis, que me se o de sports committee, a fuaile como moi. O tu hai tu male para o tele de ia o tema. Como meta la persona o persona para que se haga Faktai de presidente para persona malisi. Sai foi malolato tautinga. Ia male tamu pena mai nei na inuna ia satu tamu panau. I le whanga tama o le paipele. E persipia le mamalo le tato kumua ka te tato pala kutoma le taia. O maurunga pea ia Samoa nisi o ni tamu whanau. Si kusuanga whapolopesa. Ia a fua uma tulava masa papailele umatua ni tomo tato tulu. Tamo David Tua, Joseph Park, Jaya Pitaya. Ya Tiroana o David Tua la vai le isanga pusu ama o family. O la do uma o au se uma ia tulama mau ma pela ko I le sa de no champido lo lang. Di suma la ya maselino masoi.
Tianga la i le tonga ne kusanga papolokes. Ona o le te una ina mai lea o kusanga papolokes e tono tato tuk. E peon silvia ia au temi da ngata mai ai kusanga ia papolokes a temi koenga mai ele event foundation. Ia wa tonga ia tele ai. Ia ma le tonga ko ia tina mala lea ua tumalo. Ia ona ngaloma kua tuina. E mana mia lava tato ni promoters. Ila o malapukanga marisi. O matone o lau whaifukuanga. We sanction and officiate the fights through the World Boxing Organization. Ia mapapena ai ona tuina ia whamaumaunga. Ma records i tono o tamakuso laulang. Ina i mwea ia apatato tamakuso. Ika lawa le rankle o professional. O loa angai koi whala putonga nei e sotahi wale whala putonga o putonga pa amateur a tako o tuku. Ionga firstene ia koloa. Ni mala ese teme tu fantasia. Iona mawa e vai leo turanga. Iona sinfia koi ia. Ia teme kune le pela a ia ia. Ia eleo mamafa tele ia naulanga o le o la fondo i nei tato tuku. Mea i o amateur fights. Ia he heno lawa e amateur association, professional fights. Ia pigo wanga i o mawai tunei a tō te pāka pewa pena. Ia te sa tō tai me lawa ia te au. Pena ana matu ngā rua whakasino e tatu o na langi. Me la leo fia nei tai au. Ia e whalau atu. That the event on tomorrow night's professional bout, the cruiserweight and the super middleweight between our two warriors and the opponents from Fiji is now being sanctioned and will be officiated by the Professional Boxing Association of the South Pacific tomorrow night, and we wish you all the best. We now come to the second part of our events, the official weighing-in. I would like to call upon the red corner, Apia from Fiji. Let's give a hand for Apia.
the blue corner, let's welcome Henry the Hammer Carroll. Post that. Kill! Kill, okay. And our main event, let's welcome our son of Samoa, Ato Gotsiki Paolali. Let's give another hand of applause for Ato. In the red corner, Ato will fight against Senidoko from Fiji. Due to family commitments, Senidoko will arrive later today, and he will do his own weighing in later on. Baptai lava to the traditional fight. Well, yeah, say that in cases like this, the better to what absolute efforts and managing. All the best, all the best, May I now call upon the President of Yonga Upolu, Peter Schmidt, Tusitala Whakatai, on behalf of the Maori Sports Club. Algo está en una tolewa. Te cámara. Sana por base malo. Oiwa rai no mais do fie. Salão é peão salvo ele fez um ali. Presidente kama como se está hoje. Tu vai maleng ngang farol boleh ngang faktai. Supaya mau rumah Tato luka penau tato wa filmias. Kaya tu tato malu kalau ngia lo fiong ni ngontu. Ya pakai foile. Kalau ngon baiti. Yo office si dia yo tato paksing samuni. Penau tato saya tato samui.
Dai ko ito tato uso malamo may fiti. Thank you for making this event. I hope you can good fight tomorrow. And like I said, please don't die here. Ia ba te ko ita to paanga. They say no lo to lang lang o ia. Fai tra talo malisi o no fat no ina ni famu mo. Ia ai di fai winner ta to mastama ia. Kalau di papenau na atau winner ni famu mo ina so tayo lo na so no na mali. Penau na ia pero na ngai te no be cha to. Ia Samoa ni ta to famu mo. Mo te no sa no ringo mtua ia ni lava kung fainga ta to kala ko mo le sosial malis. Ni to na langal ni ko i ta lo no papenau sa lo do ai lo ta to. We know not in lava in a foul bear. Ia matai tu ko yalo ko fa dau ila tu ape nau na ngai mai. Ia te bo veina ni ta fa matam. Wow, ape na ko yo na sira pia o lau do ai su ta tu tu. Ia ngatai samo ni a tu mo bau. Ia kalau lava le tu yo ko ile malos. Ia tu fa nau e me se ta alo lalo ni fa malu soanga ni ya bebe wow leu ta to mur mawina yo ta le ni foi o fa penau fa mo ni nai mis fa pe foi yo ainga ya dia isma to fa mtranga ya anga lele to e fo nga mo ni ya so me se nga ya ta to fa mo moi a ta la foi le fideli ta apel le ya fia ya so fo mo mi Rato o Balabia. All so for blade of family warm store. Yeah, mo ko so finalo wal tato malo mono fight. Eva pe foile. Talay ng baiti, yeah, mo so finalo ya wa foile lang so ay warm store. Ay, wa ko tong fight mo tato para mamaya. Ang lele to ay tato kamata halo. Ni papenau na bawas talong mama matang ofie fa fi na itato umay na so atayao ang lele to tato kalap yun ba nga sesi ya matu maloloy ni lelo fo malang lele tua ale ba Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Tusitala, Samoa. I'm Jack Levin. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'uwalia. O lawin siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Bili magai lewa bawa. Kopi banguele kapungia. Kompeni ropen bawa ngai. Afio mai nei loy le Federal Pacific Finance no so mana onga tau tupe serving Samoa's financial needs.